Ukufa kwe-Sundowns kaRhulani Mokwena ikhona okusenza ukuthi sibe leBafana Bafana week. Ngimenshina phambilini ukuthi iBafana Bafana ibhenefithe kakhulu kwibhola likaRhulani Mokwena. Ngoba iBafana Bafana bedlala ngayo masibuka abadlali bayo 80% wakwawe-Sundowns babedlala ibhola leli sasilibona lidlalwa uRhulani Mokwena. Since Mokwena ehambile ku-Sundowns naye yashintsha indlela edlala ngayo. Ihamba yaphela le nto ebesisiyona sayibona ku-AFCON. uRhulani iBafana Bafana uyibhenefithisa kakhulu kodwa engekho kuyona. Abanye mhlawumbe ngaphika kodwa ukufa kwe-Sundowns kubulala neBafana Bafana. Ukufa kwalela bhola bedlala e-Sundowns lento ayidingi ukuthi uzuye ngokusapotha. Mina ngisapothe iPirates kodwa umuntu obuka kahle ukuthi isquad besibhenefitha ngaleya Sundowns kaRhulani Mokwena. Njengamanje kuyavela ukuthi konakele laphana kwi-Sundowns. Ukonakala kwe-Sundowns-ke kusilimaza kakhulu ngoba i-Sundowns iyona esibhenefithisa kakhulu kwiBafana Bafana even nawe-AFCON. Kuzoba nzima ngempela going forward ukudlala even thiwa siyaqualify kuyasa kwi-World Cup. Asazi ukuthi kuba njani, kuzoba nzima nayo imatch le Rwanda lena nje kusangaba nzima siyiwina. Iyahamba yaphela leya fear factor ebese sinayo ama team abasisaba ukudlala nathi.